Ke Jowai Cooperative Urban Bank Ltd main branch ke waju Merusa building yang musiang daki paus nem katu daken ria no ia ka caga yung building Thymme yang kahi ke hawa nang ba yang musiang hajan ke skor amvi. Da sedang krek kam go hakani ke building Thymme na do kan nyau trik uni ubenai we da krek kam go haki arteli ki mala heiwa ke mala nang kong tok we ye uthap we sai poisa haka mala wa arwan dapat kerpang heya to wa i ram echa. Hagani ke building Thymme ke thau man ke wasawar baha yaki pajba wa 1M kam ne baha wa biang le ke thau penjeng kerikian wagi arsyaka. Kam wo penkenmu hagani ke bang ye uyo bonjat kiram kam ke housing loan yaki bakrek business ki bakrek sorkar ke education loan we idor yang ke sud namo ke interest man go ke we rengkat waki wi ki bang. Neliang ki bor pelai ke ni ke bang da kentu ki warok ki pajba ke rilom jaintia ki wi to kam wa ni ke bang naduk ki shareholder customer wa ki wi wa wan mi no ki chakani ke building Thymme we yo ya ki youtube wa benia hajrong i chakri we ke ni ke bang da kentu ya ki pajba wan mi ki chaka kamra krek kam u branch manager nadu ipor kende so pausan step hadu unruji janmit yong ki singi wa wai bang.